vi Foxen... 7, 8, 9, 10, 11, 13, 6 puta u ovoj društvu i 3 puta u noj 9 puta. Ja sam 7-8 puta bio sigurno. 9 puta, 3 puta u noj društvu sam ništa sigurno znam. Sam išao obrni se. Imamo mi pričati sve jedno. Ja, znaš što, negdje sajmo, tamo, to mi nije ni bitno, nego kažem